Hai parlo kublai shibuni phi baro bat sasisen ngapadang sabha yang phi shagane ka YouTube channel ka juni hagane ka video ngan shat no daga chicken chalimo te kane ka do rungi od bit bahe kumne bat gune ki jab rungi shat lang mo pe ngala de od tu shieng manapo te udo nur bat khyang rumo ngi shat lang ne nomor ba dam shat rugim saset te da shat laga jong rum nang re nomor ba udan tam liap te ngi shat lang ta te mentang ai dau ne lipo datang kendiat nomor ba ngamdan shu tu food color am takadang ai dau ne lipo da te ai melu nang ta ajinomoto tang kendiat te ai sa cornflour kumba ashamoy no phila ruban ai da beson ne moida ru kat ba phidon no te ai lang bat kaplang roy nang ta soya sauce te min clay ya kane hadu bakan da ya bit lang nut mo gini ki jingkle te dala de kle ngan i shashpang ndu kumba shpang ni dia ngan sasdi tangan sedih no he umpian rabban dian no hab ai khambun hi namar da ai tang kandiat ru kansa para lupa do kanom ira lagi kena umpian ngan thap ngan kena kado gas bi pendet bi karo na ot hem ka do em na pendet kan pada pendet ka gas pada kasa in khong utte menjrong sapa pada kanan di ke takadang pendet bi ka gas baro dia minta na do kala i kala sapa ro kala i no minta kane ka ju karai ada kaju nya tan kendiat pat ko nya masdi shane sun badisting samankan pian king bhamo namar dam king rusa ingkong king bit king spang sa makan chur kajor ai lang mo kajor ru ta phiam kwa thap rum lai ro kajor te na thap ru mo te nga shu kwa thap manga namar bang te ban bam kajor ta kadaw te nga shat shoi ni ki chur tang kumba lai minute ai
ai melu biang namar ba menenga ai kan lihat semua. Ini kan tomato sauce. Kita ai sekarang chili sauce mah kemudian silakan ai kan kemudian yang lebih kuat dalam sate songkaman sini. Sekarang soya sauce. Kena pakai vinegar mah dan bersama dia. Ai sang cornflour balak leum. Kimba. Teum kende. Kena kon. Kimba men-share stang lain dia di kalai. Mentah kalai na ibang dia ibang na empar lo. Ke video ru tangkat nering kuno. Kudlai shibun ya pi ba ju page mai video ni saya kindu biang ha ko video.